Sarıgulov Dastan Islamovich, Kırgız Respublikasının eks-mamleketlik katçısı, mamleketlik kızmattın birinci derecedagi mamleketlik kengeşçisi, Kırgız Respublikasının Jogorku Kengeşinin eks-deputatı, Kırgız Respublikasında emgek singirgen kuruluşçusu, professor, 12 kiteptin jana 17 el aralık ilimi emgeklerden avtoru. Dastan ağa, şu sözünüzü dağı ulasаңыз. Kırgızlardan bayağı vraçtın aytısı boyunca gelmedik mi? Zelandın emgegine. Malumat avdan köp, hazır vakit çok, barına genenirek göngül burganға. Жиынтықтап келіп, Зеланд аскер врач қатары мынтип айтады. Взяв все сказанное вместе, можно утверждать, что кыргызы в виде дисциплинированного и хорошо вооруженного войска потягается в храбрости с кем угодно, дейді. Ким менен болса дагы кыргызын таймашат деп атпайбы? Кандай баа берип атат бул киши. Бул Зеландын эмгеги. Bu jokerlik boyunca ötken bir berilörüzde aytpadık mı? Sovetler Soyuzunda Bolşeviklerдің ideologiyası köp tariximizde gemitip saldı. Oşorlu jokerlik, batırlık boyunca Çolpan Töleberdiyev, Matrosov'tan murun ertik gözü. Reichstag'a jelek tuğunu saygan Kantari emez Kırgız ekenin. Oşoların barın uğurdap ketişti de sizden. Sayasat boldu da. Sayasatın kurmandığı oldu. Biz egerde Kırgız elinin jokerçilik önörüne söz kılsak, Kırgız jokerlerdi beşikten dayardagan eken. Beşikten. Misali, balanı o emçek berip kursağın toyguzup, anan keyin on kolun boşatıp koyçu. Beşik'e bölөгөндө. Beşik'e bölөгөндө. Beşikte jatkan balanı. Muhtap oygongondo emçek berip kursağını toygusup, anan on kolun boşatıp, mаңдайында ilip koygan çükönü, bala on kolun menen oynoyum dep, oşoga jetem dep, birinciden koordinasiya, bulçumların işletүү, ekinciden sologoy bolbosun degen manide. Sebebi, düşman menen betleşkende, Katardagı on kol menen sologoy birbirine toskoluk jaratçıkende. Oşon üçün sol kaptaldan düşman girbesin dep, sologoylordu tandap, ança-mınça as bolsa da sol jagına koyup, negizi köp sologoy bolsa, bu dagı köp kemçilik jaratçıkende maydanda. Oşon üçün sologoy bolbosun dep, on kolun boşotkon eken da. On kol beşiktele joker bolgondo, on kol bolsun dep, anan janagı çükönü ulam jetem dep, on kolu güçtü, on kolu koordinasiya, bulçumların önügüsüne өвөлгө түзүлгөн şarttı Kırgız beşikten başlagan. Kazaklardan Göçmenler деген kinosunda başka kahraman emnegedir sologoy bolup kalgan. Kazaklar tartpады. Bul negizi öte bir ataylap jasalgan teskeri malumat da bolçu. Karаңыздар. Sologoylordu atayın dayardagan sol kaptaldagı askerler, jokerlerge sologoylordu kolgonda. Özünçe dayardagan. Dayardagan. Anteni on kaptaldan korkunuş yok. Sol kaptaldan on kolu menen soğuşkanlarga ыңгайсыз болған, ala burulganda. Sologoylorgo alabdan ылайыктуу болгон düşmanды тосконго. Düşman menen kılıç taşıp çabышканга. Bu şunday болгондо. Эми улантайын. Мына бешикке баланы бөлөрүн астында ырымдап
çükön menen kalçap beşikti bir iki jolu çükönden düşürgön. Ne için? Joker bolsun degen. Çever joker bolsun degen. Sebebi çükö bu kız balaga emes, erkek balaga taandık da. Irımda bu çever joker bolsun dep çükönü iki üç jolu oşadan ırgıtıp anan keyin bölüp çükönü biyaka ilip degендей, to'g'rimi? Bala butu baskandan keyin çükö oyunlarga girişken daroo ele. Üç tapan, anan sakaların bari korgoşum menen kuyulgan. Oşo kaptalı teşilgen çükölөр Karasuk madaniyatında müzelerde tağılıp atat. Kırgızlarga taandık. Kırgızlarda çüköge baylanışkan 37 sözdü men taptım çüköge. Bölök eller bunu söök dep koyot, je astragal dep koyot. Alçık astragal degen orus tilinde, je söök dep koyot. Köp elder men el aralık jıyınga barganda ala baram, çükö tompoydu emne desem nu kosti deyit. Kırgız ne de aytat. Bir ele çükönü alsak bök deyit, çik deyit, aykur ta deyit, onko çonko deyit. Eçkinikin çiybıt deyit. Koydukun çükö deyit, buydukun tompoy deyit. Gördüңөр mü? Anan buğa baylanıştı kança atlar var. Jana ordu oyununda bir çokon kaldı deyit. Je bolboso toğruma yıkmaların var, uşların barın çoğultup otursa 36 söz çükö baylanışkan. Bu ana dövemüzdeki çükölөр kimge taandık? Kırgızga taandık. Talaşsız etnografiya belgisi arkalı tak dağmay aytsak bolot. Anın üstüne mına 25 ulutluk oyun çüköge negizdelgen Kırgızda. 25 ulutluk oyun. Oşonun bari je bagı gözün taamay tak mergençi boluga ıktagan. Je bolboso bulçumdарын bari abdan önügüp güçlü bolgonga gözdөгөн de oyundарын bari. Anan ordu oyunun jalan Kırgızda gana var. Upay oyunu jalan Kırgızda gana var. Ordu oyunu açıktan açık bu asker oyunu da. 10 adam biyaktan, 10 adam biyaktan anan atayın adesteştirilet, bu toptu büzöt, bu zat bu çertet, bu bolsa toğruyt dep anan kan da atmayınca sen jengбейсиң degen oyun. Bu bir asker oyunu. Onun bu stratejiya, özünçö taktika, stratejiya, anan keyin bir günü oradan oynasanız, ertesi günü siz tura alбай kalasız, sebebi dene boyunuzun oruvagan jeri bolboyt. Oşonço bulçum iştegende. Gördünüz mü? Mına göçmenler oyunda ben baykadım. Kırgızlar, Tajikistan'dan gelgenler, bular toğrumaka, çertkenge, gönçe maşa emes eken, birok birden çükönü tergenge avdan maşa eken de. Gördünüz mü kanday? Biz bala keste çimçiktardı, Yevir balda taşmenil urup alçı, kekilik çildi. Avdan taama. Hem bular göz katar tartkanlarga layıktı da taşmenil urup alçı. Şunday adamlar var. Salma oru degen bardı, salma oru menen dağı. Anday dağı. Alıska. Yemi dağı dayardık. 3 yaşar bala temtun etip aran butu bassa atka mingizip koygan. At üstünde gönsün dep. At menen birge bolsun dep. Attın sırrın bilsin dep. At üstünde oynasın degen manede 3 yaşar bala. Bu dağı jokerleri dayardı. At oyunların bariyle jokerleri dayardı orada. Ereğiş dep koyalım. Gökbörü dep koyalım. Gökbörü bu 90% jokerlerinin ele dayardı o ıkmaları. Tıyın engmeydi. Tıyın engmeyi olobu. Can batmay olobu. Mına özgöçe can batmaydı baykasanız. Bu kanday çeverçilik gerek. Çağıp gelip o jambını kayışka ilip koygan jambını atıp alış. Biz şu jambı atmay Kırgızlarga taandık dep Katto'dan ötkörölük dep 2006 yılı kam gördük. Kaskadörler bir ay maşıktı. Anan egemenlik günü 31 Ağustos'ta ipodromda 1 metre taktayga şon мындай ортосын белгилеп чаап келип жаатkanга киного тартып биздики дегендей каттоодон өткөрөлтек bir ay машыккан каскадерлер тигиз албай койбоду бирин экини кээ бирлери 1 метр тактайга.
Айгерде жамбыны at бул эмне деген? Жем каскадерлар анын үстүнө бул жаа тартканды машыгыш керек эле. Машыгыш керек эле. Ошо бир ай даярданып, кыргыздар жамбыны атып алганда. Ооба. Элестетип көрүңүз, жамбы кайышка илинип койгон. Кандай деген чеберчилик. Эми мына айттым жана улуттук оюндар, мисалы күрөш оюну болобу, эр сайыш, эреңиш болобу, жам батпай болобу, же болбосо мергенчилик, көкбөрүнү айттым. Бүт кыргыздын кыймыл аракеттеринин баары ошол эле учурда бул жоокер. Эртең бүгүн тиричилик кылса, эртең жоокер болот деп. Эң кызык нерсе, Чакан Валиханов кыргыздарды изилдеген, билесиз сиз, 19-кылымда китеби чыкты азыр. Аны окусаңыз, кыргыздардын жер шартын мүнөздөп, бул өзү чалгынчы болгон. Чалгынчы болгон. Кадым келе Россиянын. Россиянын чалгынчылыгы болгон. Анан бул киши айтып атпайбы? Мен байкаганым дейт, бул аскер адам катары байкап атат. Чалгынчынын максаты биринчиден кечүүлөр кай жерде, ашуулар кай жерде, жер шарты кандай, анан элдин аскерлик, жоокерлик сапатына баа бермей да, ынтымак биримдигине баа бермей, аскер чалгынчы болгон. Бу бая сиз айттыңыз го, эң биринчи элдин салтын, жердин шартын билгендер болгон да. Ооба да. Анан бул киши китебинде баса белгилеп жазып атат. Мен байкадым дейт. Кыргыздын ар бир боз үйүндө дейт, найза турат дейт. Сыртында ар бир боз үйдө дейт. Казакта андай эмес дейт, өзү жазып атат да. Ар бир боз үйдө найза турганы, жоо келсе, найза даяр. Мен найза менен чыга алам жоого деген белги да. Казактарда дейт, ар бир боз үйдө найза көрбөйсүң дейт. Бу дагы мүнөздөмө да. Илгери эчтеке таппай калганда келе бакан, кул союл деп кыйкырчылы го. Анысында болуш керек да бир нерсе. Анан элде мындай нарт болгондо, мына Эр Солтоно эрлердин акыркысы да Эр Солтоно бабабыз, ал киши 80 жашында жекеме-жекеге чыккан экен да. Анан айтыптыр, эми сиз карып калдыңыз, эми жаштарга жол бербейсизби десе, үйдө өлгөн жаманат дептир. Жоодо өлгөн салтанат дептир. Мындайча айтканда, коомда кандай баа берген. Сен үйдө өлсөң, анын өзүң эр болсоң, анан карып үйдөн өлсөң, бул жаманат да. Андан көрө жоодо өлүп салтанат болом деген көз караш, пикир. Эр жигит эл четинде, жоо бетинде. Эми ал антип айтылат. Чиркин айтылат ошондой. Бул айтып атпайбы? Үйдө өлгөн жаманат дейт, жоодо өлгөн салтанат деп атпайбы? Төшөктө жатып өлгөндү айтып атат. Ал эми уят дегенде да, баатыр үчүн, эл үчүн ал уят. Мен өлсөм дагы ушу жоодон ажал табайын дегени бар да. Көрбөйсүзбү? Эми мына биз аялзат жөнүндө жоокерлер кыргыздардыкы эркектер менен бирде, мына кыз сайкал деп коелук, Жаңыл мырза деп коелук. Муногу Төлөк Төрөкан Аксакалдын санжырасына Айнура деген аялзат баатыр болгон экен. Эл башкарган экен, жекеме-жекеге чыккан экен. Бирок эрдиги бар, эси жок дегендей окшойт. Эл абдан кыйналып, эл башкаргандан кийин эл кыйналып, кутула албай, анан бир мергенчи жаа менен атып өлтүргөн экен да. Бирок ошон үчүн аты көп айтылбайт, бирок санжырада жүрөт. Айнура баатыр деп. Андан тышкары мына калмактардын жапырыгында чүйгө калмактар келгенде жардамга таласка чабарманды жиберет. Таластын жоокерлери Карагыштак аркылуу бияка келет. Дастан ага, мүмкүн болсо ушуну эмкиде улайлы.